Wauhikuna panikuna ashishamushka kangichik. Pastor Ricardo Ashman Shutimikani. Kunan ponja kaipa chapitiach rimay kunamantami parlasha. Taita Dios mi tokuilaya rimay kuna tiachung munashpa chashnakachung mandashka. Génesis 11:1 manta 9 kama verso kunata rikushum. Tukui pachata kaita chaita manarak rishpaka tukui kunami shuk rimay japi rimashpa kausakuna karka. Paikunaka inti yukshin ladomanta rishpaka sinar jaktapi tiach pambaman chayashpaka chaypimi kausanata kallarirkakuna. Chaypi kausakushpami kaishuk chayshuk hakuchik ladrillota rurashpa ninapi kusashunchik ninakurkakuna. Chashnami paikunaka rumikunapaj randika ladrillota ludopaj randika briata charikuna karka. Chashna charishpami paikunaka kashnapish nirkakuna. Kunanka shuk shinasha tandanakushpa hakuchik shuk hatun pueblotapish hawapachaman chayakta shuk hatun torretapish rurashunchik. Chashna rurashpami tukui kai pachapi kaipi chaypi kausanapaj randika kai yapitaj tukuikuna alli riksishka kausashun nirkakuna. Paikuna chashna rurakukpimi. Mandak Dioska hawapachamantaka chay hatun torretapish hatun pueblotapish rikungapaj uriamurka. Chayta rikushpami mandak Dioska kashna nirka. Paikunaka shuk rimayllapi rimakuna kashpami tandanakushpa kashna ruranata kallarirkakuna. Chaymanta paikuna chashna rurakuntaka ima mana harkay tukungachu. Chashna kashkamanta paikunapaj rimaytaka chikanta rurashun. Chashna rurakpimi kayshuk chayshuk imata rimakushkata mana yachay tukungakuna nirkami. Chaymantami mandak Dioska paikunataka tukui kay pachata kaita chayta kacharka. Chaymantami paikunaka hatun pueblota rurakushkatapish sakishpa chikanyarkakuna. Mandak Dioska chay ponjapimi tukui kay pachapi kausaqkunapaj rimaytaka chikanta rurashpa kaita chayta kacharka. Chaymantami chay pueblotaka Babelta shutichirkakuna. Kallaripika mashna rimaykunataq tiarka. Verso 1. Shuklla rimaymi tiarka. Chay hatun torreta rurashpaka imatataq paktachishun nirkakuna. Verso 4. Tukui kay pachapi kaypi chaypi kausanapaq randika chay llapitaq tukuykuna alli riksishka kausashun nirkakunami. Taita Dioska imamantataq paykunapaq rimaytaka chikanta rurarka. Verso 4 pish, verso 6 pish. Paykunata harkangapaq ama chashna hatun tukuchunmi chashna rurarka. Kunan ponjaka kay pachapika mashna rimaykuna tiashkata yachangichikchu. Kunan ponja kay pachapika kanchis waranga patsaj pichka chunga shuk shina rimaykunamari tian 7151. Kay internet pangami chashnanin. Imamantataq tauka rimaykunaka tianga. Verso 7. Taita Dios mi chashna kachun munashpa rimaykunataka chikanta rurarka. Taita Dioska mana chay watakuna llapichu rimaykunata chikanta rurarka. Kunan kamami chashna rurakunraq. Ishki waranga 2000 watañapaka castellano rimaypish, portugués rimaypish, italiano rimaypish, francés rimaypish, rumano rimaypish, shuklla rimaymi karka. Chay rimayka latín shutimi karka. Imperio
Romanoka, chay rimaytaqa tukuy chay llaqtakunamanmi pasachirka. Chashna rurakpika, imamantataq chashna shuktaq yarka. Tayta Diosmi Babel torrepi tukushka shinallataq chashna tukuchun munarka. Chashna llataq ishki waranga 2000 watañawpaka inglés rimaypish, alemán rimaypish, holandés rimaypish, noruego rimaypish, sueco rimaypish, danés rimaypish, islandés rimaypish, shuklla rimaymi karka. Chay rimayka ima shuti kashkata mana yachanchikchu. Rimaykunamanta yachaqkunaka chay rimaytaka proto-germánico shutitami shutichin. Chay rimayka imamantataq chashna shuktayarka. Tayta Diosmi Babel torrepi tukushka shinallataq chashna tukuchun munarka. Imamantataq Kichwa rimaywan wacharirkankichik. Tayta Dioska chay rimaytamari kankunaman kushka. Kambaq rimayka Dios convidashkami. Génesis 11, 1-9 kama versukunapimi chashna rikuchin. Imamantataq kay videokunapika Kichwa Biblia llamanta rizakunchik. Tayta Diospaq Kichwa rimay valishkamantami chashna ruranchik. Tayta Diospaqqa kay pachapi tiyaq rimaykunamanta shuk ashtawan alli rimayka mana tiyanchu. Tayta Diospaqqa tukuy laya rimaykuna allimi. Apocalipsis 7, 9-10 kama versukunata rikushun. Chayta rikushka kipaka, pi mana yupaypaq achkakunatami rikurkani. Chaykunaka tukuy llaqtakunamanta, chikan ayllukunamanta, tukuy pueblukunamanta, tukuy rimaykunamanta pishmi karka. Tukuy paykunami hatun tiyarinapi tiyakuqpaq ñawpaqpi, malta ovejapaq ñawpaqpipish, yuraqlla churanata churashka, ramoskunata makipi aysashka shayakurkakuna. Paykunaka hatun tiyarinapi tiyakuq ñukanchik Tayta Dioswan, malta ovejawanmi ñukanchiktaka kishpichirka nishpami sinchita kaparirkakuna. Chay kanchis waranga yalli rimaykuna puramantaka mashnakunata hawapachapika tiyanga. Tukuykunamari chaypika tiyanga. Kay versukunaka chashnaminin. Chashnami tukuy rimay valij kashkata, chay rimayta rimaqkunapish valij kashkata rikuytukunchik. Hechos 2, 1-12 kama versukunata rikushun. Pentecostés ponlla chayamuqpika Jesusta kriqkunaka tukuykunami shuk yuyaylla tandanakushka karka. Ñapish hatun wayra shina waqyashpa hawapachamanta shamushpaka paykuna tiyakun wasipimi hundarka. Nina lunyakuq rikurishpa kallukunataqlla asha phitirishpami chaypi kaqkunapaq hawapi tiyarirka. Chaymantaka tukuykunami huchayllaq espirituwan hunda tukurkakuna. Chaymantami Diospaq espiritu rimachishka shina chikan rimaykunata rimarkakuna. Chay punllakunaka Diosta yuyariq judiokunami tukuy llaqtakunamanta shamushpa Jerusalempi karkakuna. Chay hatun wayra waqyaqta uyashpaka tukuy chaykunami tandanakumurka. Chaykunaka paykunapaq rimaypi rimakuqta uyashpaka mancharirkakunami. Upayaqta hatunta mancharishpami kayshuk chayshuk kashna ninakurka. Halachik Galilea runakuna llamari chashna rimakunkuna. Maylla llaqtapi wacharishka ñukanchik kikin llaqta rimaypimari rimakunkuna. Imashinataq kaykunaka chashna rimay tukunchu imami. Ñukanchikka Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto llaqtakunamanta
Africa pikaj sirene manta ashtawan chayninih llaqtakuna manta pishmari kaypi kanchik. Roma manta pishmari kaypi. Tukuy kaykunaka wacharimantataq Judeokunata katikllakuna pishmari kaypi tandanakushka kanchik. Cretamanta Arabiamanta pishmari kaypi kanchik. Tukuykunamari Tayta Dios allikunata rurashkataka maylla llaqtapi wacharishka ñukanchik kikin rimaypi willakuqta uyakunchik ninakurkami. Chashna tukuykuna upayaqta mancharishpa ñawi shuktaqyashpaka imashi kayka kanga ninakurkami. Krikkunaka tukuy chay rimaykunataka imashinataq rimay tukurkakuna. Diospaq espiritumi paykunaman chashna rimachirka. Shuk milagrumi karka. Kaypimi shuk sumaq yuyayta rikunchik. Tayta Dioska tukuy hintikunamami paykunapaq kikin rimaypi parlashanin, yachachishanin. Tayta Dioska tukuy rimaykunatami valichin. Chay yachachishkaka imataq karka. Alli willaymari karka. Hechos 2pimi kipaka chayta apóstol Pedro entendichirka. Apunchik Jesuska ñukanchik huchakunamantami wañurka. Chashna ruraqpika payta krishpa katishpa wiñay kawsaytami charitukunchik. Ñachu payta krishpa katikunki. Chayta manaraq rurashka kashpaka kunanmi chayta ruranakanki. Diospaq simika ima rimaypitaq kishkashka karka. Castellano rimaypichu? Mana. Inglés rimaypichu? Mana. Bibliata kishkakuy watakunapika castellano rimaypish, inglés rimaypish manaraq tiyashkachu. Diospaq simika kimsa rimaykunapimi kishkashka kashka. Chay rimaykuna ashtawan yalli kashkamanta mana chay rimaykunapi Bibliataka kishkashkachu. Chay rimaykunaka hebreo, arameo, griego rimaykunami kashka. Tayta Dioska chay rimaykunataka shuktaq rimaykunamanta ashtawan yalli kashkamantaka mana akllashkachu. Ashtawanpish Diospaq shimita kishkakuy watakunapi kawsaq runakuna chay kimsandij rimaykunata rimashkamantami. Chaymantami Tayta Dioska chay rimaykunapi Bibliataka kishkachishka. Bueno, hebreo rimaymantami parlashun. Ñapa testamento taka yallika hebreo rimaypimi kishkashka. Chay rimaytaka Israel llaqta runakunami rimashka. Israel hintikunaka hebreo rimaytaka Abraham kawsashka watakunamantapacha Babilonia llaqtaman sirvichun paykunata apashka watakunakamallami rimashka. Hebreo rimayka kashnami kishkashka. Deuteronomio 6:5 Wa'ohavta eth Yahweh Elohecha b'chol levavecha uv'chol nafshecha uv'chol ma'odecha. Kantamandaj Diostaka tukuy almawan, tukuy munaywan, tukuy yuyaywan kuyangi. Shuktaq laya letrakuna tamaricharin. Hebreo rimayka Israel kunapaq ñawpa yaya Abraham rimashpa wiñashka kikin rimayka mana kashkachu. Ashtawanpish chay rimayka hatun millay Canaan llaqta runakunapaq rimaymi kashka. Abraham rimashpa kawsashka rimayka arameomi kashka. Chaytaka Diospaq shimimi kay katipi rikuchin. Abraham manta mirashka ayllukunaka Canaan llaqtamanka mana tukuylla rishkachu. Chaymanta paykunaka arameokunami kanchik nishka. Shinallataq paykunaka arameo rimaytami rimaq Génesis 25:20, 28:5,
31, 45 manta, 48 kama verso konami rikuchin. Chachari Jacobta, chachari Abramta, Mahanta kashpapish arameo nishpa shutichishka kashkata Deuteronomio 26, 5 pika rikuchin. Arqueólogos nishkañaupa watakunapi imaya tukushkata yachangapaj munashpa ashpa ukupi pambarishka tiakunata ayashpa tabla romipi kishkashka kunata tarishpa rikukunapi shinallataq tukuylaya rimaykuna tiashkata yachaqkunapish kanan runakunapaq rimayka hebreo rimaytaq kashkatami rikuchinkuna. Tiro shuti, Sidon shuti, mama llaqtapi tiaq Fenicia llaqta runakunapish hebreo man rikchaq rimaytami rimaq kashka. Ashtawanpish arameo rimayka chikantaq rimami kashka. Arameo rimay mantami parlashun. Ñapa testamento ka wakin capítulo kunallami arameo rimaypi kishkashka kashka. Chaykunaka Esdras 4, 8 manta, 6, 18 kama, Daniel 2, 4 manta, 7, 28 kamami. Arameo rimayka tukuita mandashpa charikuj Babilonia llaqta hintikunapaj rimami kashka. Kay llaqtaka hatun millaymi kashka. Shina kaqpipish Babilonia pi sirvishpa kausachun apashka watakunamantapacha Jesus kay pachapi wacharishpa kausashka watakunakamami achka judeo runakunaka arameo rimayta yallika rimashpa kausashkakuna. Jesus pa kikin rimaypish arameo rimaymi kashka. Hebreo rimayka manakashkachu. Griego rimay mantami parlashon. Aponchi Jesus pish, paypaj yachakukunapish, kay pachapi kausakui watakunapika, griego rimaytami ashtawan yallika tukuikuna rimaj kashka. Chay rimayka, Mediterráneo mamakucha inti yukshik ladopi, kausaj tukui hintikunakamami chayashka. Kimsa patzaj 300 watakuna aponchi Jesucristo wacharinapaj y yapiragmi General Alejandro Magno shuti runaka makanakuita mishashpa llaqtakunata manda tukushpami griego rimayta rimanataka kallarichishka. Chaykipaka Roma llaqtata hatun mandaqkunami tukuymanta yashika griego rimaytaka kaypi chaypi rimachun mirachishka. Griego rimayka kashnami kishkashka. Primero de Juan 4, 19. Humis agapomen hoti autos protos igapisen himas. Dios raj ñukanchikta kuyashkamantami paitaka kuyanchik. Kay rimaypish mari shukta laya letrakunata charin. Imamantataq Diospaq shimitaka tukuy laya rimaykunaman chimbachishka kana ministirin. Hechos 2, 1 manta 12 kama verso kunapi Tayta Dioska tukuy hintikunaman paykunapa kikin rimaypi parlasha nishkata yachachisha nishkatami rikurkanchik. Chaymantami Diospaq shimika tukuy rimaykunaman chimbachina. Kay Ecuadorpika shuklla kichwa rimaychu tiyan? Mana. Imbaburapi shuklayami rimankuna. Chimborazopi shuktaqlayami rimankuna. Cotopaxipi asha chikanlayami rimankuna. Cañarpi shuktaqlayami rimankuna. Orientipi ashtawan chikanlayami rimankuna. Tukwikunaka manataq shuklla bibliatachu rizaytukun. Kay Ecuadorpika mashna chikan kichwa rimaykunataq tiyan. Pusaqmari tiyan.
Kay rikuchina mapami chayta rikuchin. Chimborazopi, Bolívarpi, Cotopaxipi, Tungurahuapi, Causa runakunaka casi tukuikunami Chimborazo Quichua Bibliata allí entendin. Kay rimayka chawpi urkukuna Quichua shutitami charitukun. Castellanopi Quichua Serrano Central shutimi kanman. Kay rimayka rikuchina mapapika puka colortami charin. Ashtawanpish Tungurahuapi Salasaka pueblopi kawsaq runakunaka ashtawan chikan layami riman. Chaymatami ña paykunapa kikin mushuk testamentota charinkuna. Kay rimayka rikuchina mapapika killu colortami charin. Cañarpi, Aswaypi, Lojapi, kawsaq runakunaka tukuykunami Cañar Quichua Bibliata allí entendin. Kay rimayka ura urkukuna Quichua shutitami charitukun. Castellanopi Quichua Serrano Sur shutimi kanman. Kay rimayka rikuchina mapapika rosado colortami charin. Imbabura provinciapi kawsaq runakunaka paykunapa kikin Bibliatami charin. Kay rimayka rikuchina mapapika morado colortami charin. Napo yaku hawa partipi kawsaq runakunaka paykunapa kikin mushuk testamento tami charin. Kay rimayka rikuchina mapapika verde colortami charin. Pastaza provinciapi kawsaq runakunaka paykunapa kikin mushuk testamento tami charin. Kay rimayka rikuchina mapapi amsa killu colortami charin. Napoyaku ura partipi kawsaq runakunaka shuktalayami riman. Ashtawanpish manara Diospak shimita charinchu. Kay rimayka rikuchina mapapika yuraq verde colortami charin. Pichincha provinciapika shuktak rimami tiashka. Ashtawanpish kunaka yuyaq kunallami chay rimayta riman. Jovenkunaka ña mana parlanchu. Cotopaxipi Salcedo pueblopishmi kay rimayta rimashkakuna. Paykuna Diospak shimita mana charinchu. Kay rimayka rikuchina mapapika azul celeste colortami charin. Kay rimaykunaka ashtawan chikanmi. Chashnaka Tayta Diosmi Babel Torrepi tukushka shinallata kay Ecuadorpi Quichua rimaytaka chikanchishkamari nachu? Uyashun. Imbabura rimay. Chay yuyaywanbash harikunaka ishkay punllapillami shamunahun. Salasaka. Chi yuyimbish harigonaga ishki punllallabimi shamugunguna. Chawpi urkukuna. Chay yuyaywanpish harikunaka kaypaqpish ishki punllallapimi shamukunguna. Ura urkukuna. Chay yuyaywanpish harikunaka ishkay punllallapimi shamukunguna. Napoyaku hawa. Chi iyaywas karionaga ishki punllaymi shamunaw. Napoyaku ura. Chi yuyaywanbas karigonaga ishkay punllaymi shamunun. Pastaza. Chi yuyaywanbas karigonaga ishkay punllaymi shamunguna. Tukuy kay rimaykunaka Tayta Dios kushkami. Ashtawanpish manachu Quichua unificado. Quichua unificado rimayka mana Tayta Dios kushka rimaychu. Hintikuna llaqtakunapi wasikunapi rimashka rimaykuna llatamari Tayta Dios kurka. Kambaq rimayka Dios convidashkami. Chaymantami chayta balichina kangi. Chaymantaka pingaita mana charinachu kangi. Chaymanta kambaq sumaq Tayta Dios kushka rimaywan payta adorashpa katipangiyari. Chashnakachu.